Kaiju san mungno tei damne chibre jorani bagai haino hai krak salni simi hatai kotoni chondro sadu para lahar kinaro hunger strike go asoka deprived returners movement committee damne chibre jorani bisingo hapangni bkhakte mungsa sakthang mungkörikhe srangsar dambre jorani simi lahar kotor kasunani damrok murkha DRMC ni tangphang omretiya manjakha committee ni asokphang durbor sadon jomatiate convener Sopon Kumar Jomatia akosong Noi do phada bi mas marnai ria khe choba onai ria hingkai asam agartala road ka sonai o road no chung gari chole ria 24 ঘন্টা ni bisingo sarkar chumai salai pheke road bodo khose khlainai Bolongni habaya kari tongkasangni haparok filmani gulo hastete hakotor hapangni bekhakti rejakmani borokno dalbidal smai phiaba kokrui koknarklia hakotorte haste apang obini bagi thangi tongnani bagai dalbidal sepsapte manthai soktaini phatharo bolongni habaya kari faine kbang molukorok phiaba borokni manthai sokthai notei skangni simino habawo ongkharjak deprived returners movement committee Kaiju sanmung notei damnoi chibri jorani bagai haino hai krak salni simi hatai kotorni chondro sadu para lahar kinaro hunger strike o asoka deprived returners movement committee damnoi chibri jorani bisingo hapangni bekhakti mungsa sakthar mungkörikhe srangsal dambrui jorani simi lahar kotor ka sunani damrok mung rekha DRMC ni tangphang omrit riang Ngkai tabuk chung tinio sini deprived returners movement committee chung ungkha kaisa bolongni habano yakaroi chung tongkusango tonglainani bagai khai chini agi je jatini bagai chung samung tangmane o samung tangmono chung Tripura hasteni sarkar tei Bharat ha kotoni sarkar bai chuno kabu jagoi nauna sarkarni manthai sepsap rinai nauni sujug subida riano hunai chung bongni asas bai chung phailekha Engke faile mani mondewo tabu chung kebo 20 বছর kebo 25 বছর kebo 19 বছর kebo 10 বছর kalai tungkha tabu chung oro tinio je failema abo tam hungkai chini manthai je ageo sarkar chuno go siutui mani o manthai no mayani bagoi tino chung 9 দফা dabi no tuyei o choba khlailayo o chobawo chung je phai manjak phainai Ani takuk buku sungjotono manjak phaika teibu phai tongkho tabuk ha kojalni kojalni phainai rok tabuk sokbaya kho gobang mano phai tonglai kho sungabo tinio o dabi mania sak porjonto sini ei hasteni sarkar chief secretary oya khaibu tribal welfare minister je kono kaisa honorable minister je kono kaisa chumbai phai kok salai phaina nangai oya hangkai principal secretary phono phai chumbai kok salai phaina nangai chini 9 দফা dabi 9 দফা ni bisingo tongo prothomo khano chung tongthai chini borok manushni manobni hisabe chung tongthai nango bolongni yakar phaioi chung nok manani nangai aboni poribo hangkai chini tai kaisa manthai tongo chung sepsak je kono khaichanen bagoi chini subidar punorbason abdirobo chung manthai hangkai chung kobangma dabi tuino chini 9 দফা dabi chung sukangsino salaika government bai Tripura sarkar bai salaijak o salaimoni bisingo tabuk buchuno kono kam khlaya engke tai kaisa chini bokha dumani kha thangnai February 6 tarik thangnai February 6 tarik chung West DM bai minus kaisa onlaimani tongo chini o minus ungkha 9 দফা dabi no tui chung agibo andolon khainani hinina chung mo haike choba khlainan bagoi chung kagos potro rilayo government o engke rimani poribo chuno ringkha nauni dabi no chung hamjago chung gosina sinai nro choba khaina nangliya andolon khaina nangliya hinai chuno go siui oro meeting achugoi West DM Pochin Tripura DM ni conference hall wa achuk laikha achuk laigo chuno minus bolikha minus 9 দফা dabi no kusang kha kusang hoi bo hamjagoi no oro bo joto soi rilaikha Home Secretary রাও এরপরে ওয়েস্ট নি ডিএম রাও ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি যতন সইরিও চুনো মাইনাস টিকা ইনকে তাবু ফেব্রুয়ারি 6 তারিখ যে মাইনাস রিমানে তাবু তিনি অগাস্ট 17 তারিখ ফাইসো পাইকা তাবু কোনো খোঁজ খবর করে চিনি বাগৈ রিনান বাগৈ কোনো সা সালিয়া
जों थांवै अफिसाव साखा हंखाय मानाय शुद्ध मानाय सिमिसे जों बुफ्रु मानाय आबो साइमालिया हंखाय तै कैसा दङ चिनि जे ओ माइनस ओंलै मनि फेब्रुवारि 6 तारिखआव जोंनो गभर्नमेंट कायसा सामानि दङ नावनि जे नांमानि लिस्ट जोंनो कायसा तारातारि 15 दिन बिसिङाव लिस्ट कलाइरि रिदि हंखाय जों 15 दिन बिसिङाव लिस्ट कलाइरि रिखा आबो 3 मासनि परे से कुनो रकम पुट अप खायो ओ लिस्ट बु PMAY नि लिस्ट पुट अप खायखा 438 एकाय ARDD पशुपालन बागै पुट अप खायखा 131 पावर टिलान बागै पुट अप खायखा 33 टा सारा त्रिपुराव जतै थुग्रि न 33 टा हंखाय महायके पुट अप खायमन परे ताबु रांमाय हंके कुनो काम उया हंखाय जों उस गाव 12 तारिखआव जों आबनो तुयै 11 तारिख अगास्टआव जों चिठी लेखा आगे जे ओएस नि DM बाय सालायमानि माइनुस नि अनुसारे जोंनो बुफ्रु काम खायसिनाय बुफ्रु न सरकार जोंनो रिसिनाय जोंबो नायते ताबु 6-7 मासेर काय थांका इनके रिनाय तिनि खना हिंते न थांगै सगैखा ओंखाय जों माइनुस एक मामानि अनुसारे जों चिठी रिलायखा राज्य सरकार न तैसा ओ माइनुस नि अनुसारे जों आंदोलन खालायनाय हिनै एके चिठी रिलायमन परेव तैसा 11 तारिख चिठी रिखा 12 तारिख हंखे जोंना रिंखा गवर्नमेंट ट्राइबल वेलफेयर एडिशनल सेक्रेटारि बनी कॉन्फ्रेंस हॉलवा जोंना मीटिंग फाइदि हिनै इनवाइट खायखा ओंखा इनवाइट खायमानि परेव जों फाइलेखा ठीक 12 तानि समय ओंखा 12 तानि समय फाइले मले एडिशनल सेक्रेटारि जे जोंना इनवाइट खायनायसा कुछ करिखा ताम हंखाय बखाय ताइ कैसा जागा कुबिन जागासे खमलुं तितेदि सिवा ब राबादबु नितुयनो मीटिंग थांखाबो हंखाय जोंना इनवाइट खायमानि आबो सुइनो खायमो हाय उं थांखाब्ला एके जोंबा इनवाइट नि अनुसार हंखाय बा जों फाइका बे जों माकिसा समय नावै सालायगेरा दिता एके असमय बुरिया बंनि समय नसे बं उं थांसि हंखाय जों बाइके उंसिनाय आबुन बागैनो तिनि जों चबा उं खाचिनि 24 घंटा ताबु तिनि 17 तारिख 4 तानि सिमि चेंलायखा जों ताबु 24 घंटा आचुक लायनाय चाया नुयावैनो जों तंलायसिनाय अ लाहार गानाव 24 घंटानि बिसिङाव गभर्नमेंट कुनो व्यवस्था नाया चिनि बागै कक सालायनानै कुनो जोंनो हेल्प खालाया हंखाय ताबु जों 24 घंटा लायखा हंखाय लगे न लाहार का सलायसिनाय जों खना हंखाय न अबरुद खालायनाय ते जों गारि रहरिया मानजाखा कमिटिनि आचकफां दुर्बल साधन जमातियाते कन्वेनर सपन कुमार जमातिया आकसं नय दफा दाबि मासे मारनाय रियाखे चबा औनाय रिया हिंखाय आसाम आगरतला रोड कासनाय ओ रोड न जों गारि चले रिया 24 घंटानि बिसिङाव सरकार जुमाय सालायफैयाखै रोड बन्द खोसे खालायनाय चम्पक नगरनि सिमी प्रबृतिनि कक्थुम चिनि खरां